dragi prijatelji, ljubitelji likovne umjetnosti, želim vam dobrodošlicu u naš galerijski prostor Bosanskog kulturnog centra Tuzla. U ime Bosanskog kulturnog centra svoje lično ime srdačno vas pozdravljam i nadam se da ćete se večeras kao i narednih dana do kada izložba traje do 23. maja ugodno osjećati i dakle sve ono što ne primijetite večeras, to možete učiniti dakle, do 23. maja u našoj galeriji Bosanskog kulturnog centra. Drago mi je što smo večeras organizatori i producenti dakle, izložbe slika našeg prije svega prijatelja i dakle, autora Mensura Porovića iz Sarajeva i njemu također želim dobrodošlicu i nadam se da se i on ugodno osjeća dakle, u mjeru Bosanskog kulturnog centra. Dakle, ja neću puno govoriti, reću samo da je ovo dakle, izložba, mi počinjemo s ovom izložbom ciklus izložbi autora, nagrađenih autora za 7. bijenala umjetnosti minijature Bosne i Hercegovine i ponosna sam što smo organizatori i producenti manifestacije koja je veoma značajna u regiji, a ona obilježava i daje poseban pečat dakle, minijaturi kao specifičnom izrazu u likovnoj umjetnosti. Ja ću sad pozvati autora Mensura Porovića da vam se obrati i želim samo još reći da je nam drago što smo dio priče, što smo dio njegovog sna i što smo pomogli da on dio svog sna prenese tuzlanskoj publici. Nakon dakle, Mensura Porovića vratit će se naš uvaženi akademik profesor Enver Mandžić koji će i otvoriti večerašnju izložbu. Hvala. Šta reći? Tuzlu smatram kao nekim svojim gradom. Već sam tu tako često sa izložbama i minijaturama i velikim formatima, tako da mi je pravo zadovoljstvo i jedno čekam kad će to doći sljedeći put da ponovo izlažem. Tako da, ne se gleda, bit ću ponovo i da se gleda. Mogu vam reći da ovaj dio sna koji je spomenula, više ne znam da je to sad već san ili java ili neka sjećanja djetinjstva, tu se prepliču, kako da im sam nisam baš načisto da li su to bili snovi ili stvarnost, što sam ponio iz djetinjstva i što sam nešto nakupilo u meni, pa sam ja to izbacio na svoje platno, na ovim nekim formatima, od mali, srednji i malo veći. One najveće sam ostavio kući, nisam mogu kamionom dobacim, ali to ćemo nekada sljedeći put. Tako da mi je zadovoljstvo znači, da pokažem ovaj jedan novi ciklus, imate malo starih slika, ali većinom su ove koji su nastali do zadnje 2 godine, znači nazvali su i dio sna. Vjerovatno na njima ima nekih mojih snova, vjerovatno koji su ostvareni ili koji nisu ostvareni ili će biti možda ostvareni. Tu je Mandžić da mi pomogli da ih ostvarimo, kao i do sada. Tako ja vam se zahvaljujem, stvarno mi je uvijek prijatno i drago biti s vama i u društvu i što će biti jako posjećena izložba, ja to znam, trajat će malo duže. Drago volio bi da sam ja čitavo vrijeme ovdje sa izložbom svojom, ali eto, nisam mi to učio, valjda ću biti drugi put. Prije svega ja bih želio da, pošto mi je brat tu prisutan, a on mlađi brat, mali brat moj, inače glumac i prvak narodnog pozorišta, ne znam švedsko kako se zove, bio je prvak narodnog pozorišta u Zenici do 2000, onda je otišao u Švedsku, tamo radi, glumi i meni je glumio da sam bio mali pa sam u jednom i prst osjekao. Zato što se polirao malo. Pravio ja skulpturu sa 6 godina, cigle s Teslom. Da ja ispričam jedno sjećanje koje stvarno nije sam bio, da sam već potegao tu priču. I ja krenuo praviti skulpturu od cigle Teslom, a on hoće daj mene, on ima 2 godine, i kako daj meni, ode prst, desno ga. Majka to malo zamotovala, da li više doktor, sad mi smo bolji nego što bi bio. Sad, mislim, oblikom. Pokazat će on to, vjerovatno. Tako da, ali nije od meni ostao dužan, zato što sam ja njemu radio. Kad sam bio ja neki prvi drugi razred, nešto došao u meni, poželio se mene na velikom odmoru, a igrao sam sa nekim dnom od flaše, od staklene, i tako kad mene je vidio na odboru, on je bio sretan pa je to htio baciti meni tamo, ali je to bilo krupno pa je dobilo efekt, da je
Slobodni udarac pijanč pucao, dobilo je i onda došlo je mene tu puklo iz proka, tako da mi je vratio Milo za drago. Ne znam ko je sljedeći na potezu, pa Bujru. Ja ću ovako reći. Ja ću ipak izabrati da ne pokažem prst koji mi je pozdravio. Ja nisam baš nešto pripremljen posebno. Ali ću pokušati da zajedno sanjamo, što je maj, proljeće, cvijeće i đulovi u Tuzli. Pa da onda uvežemo malo Mostar i Tuzlu. Neko sad cvijeće. Moja sevdo, moje milovanje, ubilo te jadna moje uzdisanje. Evo ima 3 godine dana, bolujem od golemih rana, rane ljute, sve na sevda slute, ne daju mi rahatluka moga, sve se do sada ne daje toga. No ako te moja muka bija ti mlada, dođi mi što prije i donesi što za hastu treba u 2 oka, 2 sna preduboka i donesi lađa bez karara pod grovcem bijela behara u njedrima, među ljiljadnima dunje dvije da bezvoća nije. Pa još kad ti krivo ne bi bilo da mi dođeš ti na moje krilo. Bih ti tako prevolio lako rane ljute što na sevda slute. Hvala. Izgleda je sad na mene reći tako. Bez prsta. Pošto ja mog prijatelja Mensura znam dugo, ovdje je 94 slike, pa pošto bi ja mogao pričati o tome puno, ja sam ipak to na neki način pokušao da skratim i napisao nešto. Nadam se da ćete to uspjeti saslušati. To su 2 stranice, neko moje viđenje onoga što Mensur radi ukratko, jer ono što on radi može da se piše i opisuje mnogo više i mnogo bolje i mnogo kompetentnije nego što ću možda to ja uraditi. Ali bilo kako bilo, evo ovako ja to doživljavam. Mensur Porović, slikar, i od kako ga poznajem i pratim u onome što radi i stvara, u svojim nastojanjima bio je preokupljen jedinom težnjom. Kako pronaći put u nepoznato, neotkriveno i svojim otkrićem predstaviti to na platnu u stalnoj težnji da se ne ponavlja, da uvijek pronađe neku novu stvaralačku kombinaciju. Njegova uporna istraživanja kretala su se u domenu najtežeg, u domenu apstraktnog slikarstva. Nesumnjiva darovitost i nepresušna količina mentalne energije činili su da nastaje značajan broj slika od vrlo zahtjevnog formata minijature do slika velikog formata sa slobodnim zamahom ruke koji vodi čitavo tijelo umetnika. Ostvarujući više ciklusa slika, gdje pored crne prevladavaju jarke boje, suptilno nanesene u međuprostor, umjetnik otkriva crtača koji sa instinktom i lakoćom savladava osnovni problem odnosa linija i boje. Tako se i dogodilo da je žiri od 5 članova prepoznao na posljednjem bijenalu umjetnosti minijature kvalitet radova koje je izložio i dodijelio mu nagradu koja je kao sjeme posijano na plodno tlo izlježila niz slika koje su predstavljene na ovoj izložbi, a datirane su u godini 2014. Jedinstven je doživljaj 17 radova na dasci iza vaših leđa u desnom dijelu ove sale, dajući slici neke globalne naznake figuracije sa nizom znalački umetnutih malih crteža kao dječjih radova. Ova sprega je nježna lirska naznaka
djela umjetnosti koja na prvi pogled djeluju kao